Josu Jimenez Maia dut izena, eta uztailaren 3ko manifestaziora arrazoi bat ematearren gogorra ekarri nahi nuke duela gutxi egon dela hemen Irlandako lagun bat, Bladi Sandiko ekimeneko lagun bat, eta berari kontatzen diolarik presoen egoera zein den, berak esaten zuen, Euskal presoen egoera amorala da. Eta horregatik, nik uste dutan Irlanda urrunean bidea egin dutela, badakit izenak berak esaten duen bezala, Irla handa urrunean, baina urrunean eta hemen bidea egin dezagun. Hola, soy Belén Arévalo, soy artista. Os pido a todos que acudéis a la manifestación del 3 de julio porque creo que nuestra participación es imprescindible para la lucha por los derechos de los presos y de sus familiares. Es una nueva oportunidad. Egin dezagun bidea. Hola, soy Pello Iraizoz y hay 1000 razones para convocaros a la manifestación por los presos el día 3. Daré unas pocas, pero es injusto, inhumano, la política carcelaria es cruel, es un chantaje político y además ayudaría mucho a la paz el traer a los presos a casa y el que se respeten sus derechos como paso primero e imprescindible, como se ha ocurrido en otros procesos democráticos y de paz en otros países. Egin dezagun bidea. Hola, soy Charo Iraizoz y os voy a dar una razón muy importante por la cual nos tenemos que ver todos el día 3 de julio. La dispersión de los presos, el tenerlos lejos y el costo que supone para los familiares, tenemos que estar ahí pidiendo lo que realmente es nuestro. Ania Maia naiz, preso politikon abokatua naiz, eta oroar errepresaliatu politikoen nire asistentzia juridikoa eta profesionala ematen diet. Eta nik uste dut, ni joango naiz igandeko manifara, eta uste dut guztio joan behar dugulako momentu hontan ez dagoelako inungo aitzakiarik presoen eskubideak errespetatuak izan daitezen. Bukatu dira esaten dudan moduan aitzakia guztiak eta presoek egon behar dute Euskal Herrian, kalean egon behar dute zigorra bete dutenak, kalean egon behar dute 3-4 orden baldintzapeko askatasunan egon beharko luketenak eta labur bilduz, beraien eskubideen jabe Euskal Herrian egon behar dute. Horregatik eta hori lortzeko giza presioa, giza mobilizazioa besterik ez dago.